Mwandiki munene wa kiama kia Bas Mwambi Manyara ariuga ati gutina watho bwitikiria MCA kuthurania saini cia kureta thirikari ya kaite ya kuwatila akiuga ati MCA bane baba kurongocia Ameru. Manyara ariuga ati amuna bo katiba ni witikiria thirikari ya kaunti kubunjwa na ntucoka ndebene akiriana na miaria baraba kuuga ati kuthina kiama ABC ya kutheri irore. Wakili Manyara akwariciria wikaira kirore kiri maratasi ya kubunjia kaunti ya Ameru. Mwandiki munene wa kiama kia Bas Mwambi Manyara awite nekirite kirore kiawe kuwata mbaru kubunjwa kwa thirikari ya kaunti ya Ameru. Mwambi awite na thiulungite Ameru na kuona Ameru nibetigiritio coka ndebene kenda kuthura atongoria bangi baberu ya kaunti na assembly nibunjwe kenda twa alingi kura kanya kauthura atongoria bangi nontu bakurema kugwatanira kana gwita ngui na thiri na sheria netikiritie thirikari ya Meru County kana thirikari cia kaunti cionthe ibunjwe aria gutina ngwataniro katikati ka thirikari ya gavana na MCAs bachoka kiria ntokaire bathura fresh na ndi undirejite gusaina form yu na naru insainire na mbuge igoro indathirukire muno Meru County nkigereria kumenya maoni ya alingi kura kana aturi ba Meru County ura bakuga manto jaja. Wakili uyu ariuga ati ti gavana Kawira kwenda kubunja kaunti indi ni watho bwitikirira ngwere makurutika ndene ya kaunti na Kawira Mwangasa itayari witakire antu na kire antu bakuga nwe ukuorganize form iji tu kuorganize ni Ameru bongo bibangite ikundi bya Ameru bo iba kwenda thirikari njeru ya ngwataniro kwou nawe Kawira Mwangasa we kinya wati kurega na mantu jau ko inkwira kinya MCAs nontu kinya bwo kwenda thiri kinya bwo umirie ni antu benu kwa wingi sana base inde form iji kenda butirima na ndebene antu babwathura na kairi bo wibao bagachoka na ibali kubagati wanja uinkoromba kinya MCAs ba support mantu jau kaitene okau Mwambi naranite netore MCA ba Meru baraba kwenda Meru enenganirwa kiri Metropolitan Services. Meru Metropolitan Services yumba ke kuletwa ingaba no Meru County augete thirikari wetu kumba gwitira Meru bwega ngugi na akauga ne kwenda functions imwe cia thirikari imwe ai transfer ki national government na yu ingaba no saina baruga na ikajukua thirikari ra nene na yega set yu yetagwa Metropolitan Services kenda irungamira functions yu akicha tuika transferred kwa MCAs bakeja kwa iriantu kiri sheria ere ikuga bathiruke bakiura ya Ameru kediba kwenda Meru Metropolitan Services no ndo thirikari benio ira bomba kuwa nivunjwe ikwe na ki national government Nkuluki na uretia ntobarekane no rongo ati gutina MBC akiwa gure na maabisa wa bareo ba MBC bakuthuya irore bira biyo kirokirore ni Ameru bakenda Meru coka ndebene kira antu bakuga sigini cha ikinya cia ciothoranwari igaikwa na MBC etio mbere mambuge kimantu jari nkwenda uchokia MBC ereo MBC component ijiri component ya commissioners na component ya secretariat ugeta tha iyo bici chonde cia MBC kinyoke ya Meru town nwethera ni ruguri no to secretariat ni kurita ngugi signature cia jukwa itikirwa commissioners igaikirwa secretariat ibo bagategera signature ba verify kethera kweri antu bane aringi kura na kana ibashenite u secretariat irona ne ka verify the commissioners kwa ushikwa immediately secretariat baka verify na chiko wa president manto wa commissioners yakejiragi kuringa kura kiri mantu ya wikira yuthi nya awite naranirite na gavana Meru Kawira Mwangaza kenda atira na kwa yuthi boba inge ngwende ne thirikari ewe tekinyotira yuthi ni makuona kandarasi icio cionera kigina kendo ciokiria hi antu baba ingi bamburite movement ndambirite 70% nondo tu watania na gavana Kawira Mwangaza tuitite atia ankwenda ubera 70% iri imara nondo 70% ya maanishaga benefit ira chijana yana thirikari yuthi ibo 70% ya ringi kura ibanenkerwe 70% ya benefit yu kwatuika ingugi employment kwatuika ni appointment kwatuika tenders to ibanenkerwe aki yao ya 70% na kinyatha ichi mbalite na gavana Kawira Mwangaza netikiria wa community youth ki thirikari ewe